Pilito Protection Services banama-special alandelayo: u-E, D, no-C plus ne-SIRA. Konke lokho kubiza u-R2,000 nje kuphela. Bebeseba ne-full-time course ka-E, D, no-C. Konke lokho kuthola ngo-R1,800. Bese beba no-E ka-R600, u-D u-R700, u-C u-R800, u-B u-R1,000, u-A u-R1,100. Bese beba ne-self-study. E, D no-C bakhona u-R2,000. Bese kuba u-E o-R700, u-D o-R800, u-C o-R900, u-B o-R1,200, u-A o-R1,300. UPilito Protection Services baseDube Village Mall eNanda opposite ne-Beauty Zone. Bona batholakala kule namba elandelayo yase-ofisi ithi 031 023 707 77. Iphinde inamba se-ofisi ithi 031 023 07 77. Bese kuthi inamba ka-WhatsApp ithi 079 757 7220. Iphinde inamba ka-WhatsApp ithi 079 757 7220. Bese kuthi email address ithi info@pilitoprotection.co.za. Email yabo ithi info@pilitoprotection.co.za. Kanti bakubhalisile nakwa-SIRA board. Inamba yabo yakwa-SIRA board ithi 324 5574. Pilito Protection Services, asibagade. Let's go.